Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Simbangpot ka maggaya man, bakit? Kasangsangpot ko laang lakay. Nagatang mo ka dimot laang tigagaram iti sentro? Un lakay, kumpleto. Nasayat man no kasta. Tapnosan ka nga ag subli-subli iti sentro. Sayang tiplete. Ngimina pa'y samot tiplete ita. Ngimina tanangina pa'y mati krudo. Ngumina amin nun. Ngumti sweldo tayo. Saan mo naman ayunan? Naimbag ko nam nakalibre ak itay. Agpaiso? Un. Asino tinangilibre kang gangay? Secret. Ay nawang. Adayamot kasta. Basta nakalibre ak itiplete itay lakay. Awan na gastos ko. Uray piso. Ngay. Apay ngay. Kasla kurang mati koleksyon ka. Napuno mati lugan itay. Wanaw? At dangadasan ang nagbayad kadagiti pasahero. Ay, ato yun tigat-gatangam a soft drinks kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Kasla na unag mo ti pampanunutin na. Di mo't sumumbat. Ay, ulitek manin ti imbagak. Ay kabsat, ato yun ti soft drinks agat gatangam. Ay, agyaman na klaon ay kapsat. At dansamot parikot mau. Dangarod kapsat. Italaan adlaw ko akurang ti koleksyon ka. Sapay agbayad ak iti boundary ita. Ay nawaw, ang mga nuadda saan ang nagbayad kabsat. Day tangarod kapsat. Gakmetin na si putan no asino. Sayang mo, oray may salaang ti saan ang nagplitay. Dakkel aba nagdayjay, nang runa ket adayumot dito'y lugar tayaw. Wingarod, isupay ko maamaigatang iti pang kusina. Inton sumarunaw, si putam kabsat. Lugi ka ano saan da nga agbayad, nang runa pa'y ket nanginalattamot ti krudaw. At dapay boundary anasken abayadam. Agpasentro kami kan pare Jose ita bakat. Sapay addamot gagarak ijay sentro ita. Agpasentro ka nga rod manan. Wen lakay. Sikalat nga rod ang tagpasentro. Ilistak dagiti katangag kuma. Kasi kapay lang ti makaam mo agumatang. Wenen tapno makatipid tamat laang. Anya nga oras nga grubot ka? Agdigo sa klabiit. Mapan ko man idrap dagiti order da kanya. Naurnong man nga minun. Awagak nga rod ni pare Jose. Ibagak asa anak ang matulong agpasentro tadda kamatan. Wen lakay. Ilistam laang no anya tigatangag tapno amok. Makatipid na no siyak tagpasentro. Adda nakatugaw iti abay mo, Mari Ame. Awan, Mari Janice. Dituyak nga rudin nga agtugaw. Sige laang. Anya nga oras ti rubat tayo. 2:00 ka no. Ngam numapon no adagos tilugan, masapsapa tayo. Bareng mapuno adagos iti kasta makaawid tayo. Tapno saan tayo amarabyan. Wen nga rod, isupay matimalpas at trabaho. Ni, kasla agtudo manon. Minalumat nga minan no agtudo. Mangrugin ti rainy season. Ay, pitak man nga ruden ati pagnaan. Wen nga rod sapay saan asimentado ti kalsada nga agturong iti ayan tayo. Amo pa'y no kaano nga ilepas dadayjay afot ta. Nadlaw da nga ta sa anak pa'y anak kabayan. Tinasayaan. Aguli makaklatan dito Di bali taado kami mat anaglugan. Sino pa'y tisan ang nakabayad dita? Nakabayad kaming tato. Si Kangay Mari Janice,
Jack pa'y nakita ang nagbayad ka. Ah? Anyat ko ng Mari Ami? Agbayad kan mare. Dandan ni tayon sumangpet. Agbayad kan tapno malpasan. Agsingsingiran ni Tata Sabado. Ayun. Apay day jay. Nalipatak mo tin. Ah, tata. Manutiplete ita. 150 pesos laeng nakaong. Aha. Adto'y tibayad ko, tata. Agyaman naklaunay nakaong. Makapasurumot dahito ang Mari Ami. Kontrabida na unay met. Imbes ang maka 1, 2, 3 mandataon. Awanan kanabuking metin. Di ka agkusilap akasta Mari Janice. Impalagip ko laang mati pamasahe. Kompleto timpagatang kuken ka, ami anak kaw. Wan nanang, at to'y ti resibo. Awatan nyo. Ay na, agyaman na klaunay anak kaw. Naimbaglaangan tada ka nga ibabaon ko. Awan anyaman na nanang. Aywun gayam, ni tatam asabado ka day tinagbiyahe. Wan iso nanang. Danda ni ag 1, 2, 3 nga rod ni Mari Janice itay. 1, 2, 3. Danda ni saan nga agbayad itiplete na nanang. Anya, Naimbaglaangan ata adaak ang nakakita. Agul ulimak tumat dagiti padak a pasahero. lukas ta. At nga agpaisaw dagiti saan nga agbaybayad itiplite. Iso anak ko na ni tatam asaba daw. Akurang ti koleksyon na idinaminsan nga aldaw. Una yun dagita akalugaran tayo. Di damot panunutan dagiti drivers. No sa anak sao itay, awanan nag 1, 2, 3 day a Janice. Uray siya, kagurak launay mo ti kakastatat tao. Naimbag kumaano kasarita da na saya ti driver no awan kwartada. Saan mat nga road taagul uli makda nanang. Kontrabida launay dayjay nga ami. Ha? Ay no, kasangsangpad mo lang napudot man ti ulo mo dyan is bakit? Kasano, kat kunamlan asino no agsasao. Anyat imbaga na pagsaksakitan tinaka mo aya. Imbes maka 1, 2, 3 akitay. Awanan taimbuking nakmutin. 1, 2, 3 ko nam. Saan ka nga agbayad? Iti pamasahem? Un, gapo iti kinarigat ti biyag. Na, panagkunam gadigat na saya ti aramid akasta. Kas jay laeng nga rod ti amok apamuspusan tapno makatipidak lakay. Di ka mabutang iti karma ako na aya. Ay na praktikalak laeng atauan niya. Makapabusor ti tattao akas kini ami. Kontrabida talaga. Diya ka mukhang ka. Pakabas-basulam di kas nga aramid mo. Switi kumutan ti pada matao. Itan niya aga po ngamin adi ka agbayad iti pletem. Agyaman na klaunay iti naramid mo iti napalabas alawas ame. Anya nga inaramid ko, Tata Sabado? Agyaman nakta sinitam ni Janice. Ay nawaw, small things, Tata. Saan nga small things day dyan niya? No kas kanya ka driver. Dakkel at tulong day di kada kami. At dangamin dagiti pasahero ang mahilig nga ag 1, 2, 3. No daduma, di mimutin masiputan ng runa no adu ti pasahero. Inton sumaruno, agsingir kayo asigo den, sakbay nga agluganda, wenno sakbay abumabada iti jipyo. Way, kasta ter aramidin mi ita. Nasaya at mat ano kasta, tapno adamat sukatiban yung agpaspasada Way nakaw, nakunampay. Dakkelan ti 150 pesos kada kami. Nang runakit nanginapay mo't ti krudo, kanadapay boundary anas kan abayadan may. Tas saan mimot ako ko ti jeep nga iman maneho may nakaw. Makapasar kamot bakit? Ay nawaw, anyaman ang tibasol ko, obet lakay. Una, nagapuit aramid mo. Siyak matan ti kantsawan dagiti kalugaran tayo. Anya? Asawam di mahilig nga agwan tutrian niya. Kunada, sada agkatawa. Basol dayjay nga ami Si kakit dimot nga mina. No saan nakasinita iti daydi nga aldaw, di awan ko mati nakangag. Sapay ado nga agpayso ti pasaheros idi imbaga na ti kasjay kanya. Sigurado asikamot lang ti pagsasaritaan da itay di parataan. Nagbayad akmat iti pletek iti daydi nga aldaw Saan kumot ngayon tarayan? Wen, nagbayad ka nga agpayso. Ngam inuray mo pa'y laeng nga damang sitaking ka. Naa.
Anya tigatangam, Janice. Sa anak agumatang nanawena. Ay, nawaw. Anya nga ron tigagaram ngay. Kaya't ko ang makasarita ti kontrabida nga anak yung. Ay na, awan ni Ami dito'y balay ita. At danapanan na. Anya? Napatag ka diti bagam kenkwana. Napatag-anana. Agsublikan tulaangan inton malaam. Tapno makapagsarita kayo iti personal. Ay, saanan? Da kayo laangan ti pangibagaak iti ibagak kumakenkwana. Ha? Ibagayo nga inton sumaruno. Saan nga amin abanag kat masapul apakibyangan na. Saan aday tamangi babain iti pada na atao ti paglaingan na kunak tumag. Ha? May papan ka di dayta iti panag 1, 2, 3 iti napalabas alawas. Wan, nana. Mairamramanan nila kay ko amakan kantyawan. Gapo iti dayjay nga ami. Apay ani Ami ti pabasulam. Una, tano saan na ko mga imbuking iti daydi nga aldaw. Di saan da ko maamaamuan ti may papan iti dayjay abanag. Ay nawaw. Concern lang ni Ami kadagiti drivers. Iso akas jay tinaramid na. Katsika, di ka ngamin ag 1, 2, 3. Bayadam ti plitem nako. Imay ni Janice dito'y balay itay, Ami anak ko. Anyat imay na imbaga, nanang. Sapsapulan na ka, tadda ka no pagsaritaan nyo. Pagsaritaan, may. Wan anak ko. Ay nawaw, maipapan itian niya kanumat, nanang. May papan iti panang sitam kenkwana. Ah, idi plano na ti ag 1, 2, 3? Wan, maasar launay ken ka, takantyawan da kanuma ngaminin nila kay na. Apay amaasar kanya, kat sinitakla ang matnanang. Nasaya at matiimbagak kenkwa na ididay di nga aldaw. Saan kumat nga inbabain? Ngam nasakit nga rod tinakam na ken ka anak ko. Agar aramid bandaytan ako nakon. Inaramid ko ti kasjay tama asya na kadagiti drivers, nanang. Kan maysa, saan ang maiparbang ti kasjay nga aramid na? Apay kit din asaan nga agbayad iti pamasahin na? Da kayo man gayam tinagbiyahin, tata. Wen tabi simot ni Marlaw. Di na kanupay masangot agbiyahe. Iso kapilitan na nagbiyahe ak. Tapno da pagluganan niyaw. Ayun, agbayad ak gayaman. Oh, bayad ko, tata. Agyaman ak. Nakabayad ako na. Ang mga nuinton madamdama kat addaman mangag ko ditang. Ha? Ang mga nu addaman pasahero yu akong trabida dita kat apaan nakit di. Ay nawaw. Si kakit dimot na kong. Apay ko mga apaan da ka ngayon awan makagapaw. Ay natata, saan tayo kontrolado ti taray ti panunot ti tunggal may sa kadatayong. Nang runa pa, numatumpungan tayo dagiti tattao a bida-bida ako nada. Kumusta nga itata? Okay lang mait amin na kaong. Nakitak nga inlugan nyo ni Mari Janice itay. Ay wain. Siyak tinagluganan na itay bigat. Nagbayad ka di iti pamasahin na. Wen mait na kaong. Nang rugi iti sinitam, kat itid na adagos ti bayad na. Nasaya at mat ano nagbain, tata. Wen nga raw. Isugayan ti may sa kadagiti kalugaran tayo ang mahilig nga ag 1, 2, 3. Siputan niyo atata, ang mga nuaduda pa'y. Wen na kaong. I-reserve yung man gayam ti Francit, tata. Adakadwam nga gawin. Ada ni nanang, adalain lakad na papeles. Agawid kami matlang inton madamdama. I-reserve yung atap no ada pagtugawan may. Sige, 2:00 nga grubat tayo Wan, tata. Di kay maladla daw. Tapno awan may baga ti daduma a pasahero. Iti kinaado ti kalugaran ang mabalin ko ang masalaw. Si kapay laang Ay nawaw, ada ka di parikot, Janice? Si kapay laang mat abida-bida ti masalaw ko. Bida-bidamat nga ibagbagam. Puno mat. Kay-kayat mo apabainan ti padam a tao. No maipapanmananday ta iti panag 1, 2, 3, pangaasim ta sardangan na kon. Awan oras ko ang makiapakin ka. Kalpasan ti inaramid mo? Kalpasan ti panangibabain mo kanya? Awan intensyon ko ang mangibabain kang kanya. Anay ko, si kapay lang ti adaganas na amang sipat kanya.
Daytoy matipara kang ka. Anay ko! Talagang agburak ti darak ang makakikita kan ka! Saan na siya tep abaam kunak tumat? Inaramid ko lang ti amok ama iparbang. Nay, ano taping-ping mo? Janice, bakit? Anya ko matibibiyang mo eh. Nalabaga mo. Di mon sa ludsudan no ano kunak mo. Naputot man ngamin ti ulo mon. At daman nakaapam di tanya. Iso nalabaga taping-ping mo ita. Ay nawang di ka kadiag sardang si kang obet, ah! Makiapa ka. Intuntutupan da ka. Siyak ti pagpupudutam. Kasanaw ka nagadupay lang nga ibagbagam dita. Gumatakman na nawena. Awan ni nanang, ada na panan na. Sigamad ga, mami. Anya tigatangam, kapsat. Ada karnit baboy yo? Ada, 380 ti may sa akilo. May sa kilo man nga rod. Mabit laang, ta isupot ko tikat gatangam. Aywan gayam, kumusta matan ti pingping ni Mari Janice? No kasta. Sigat eh. Wen, siyak tinang sipat kang kwa na idinaminsan ang nagsabat kami di tadalan. Kunak tumay. At dangagpaiso nakaapa na. Kasano, kat issue pa'y laang kang kwa na ti panagsitak kang kwa na idinapalabas a bulan. Sinitak laang met, takas laawan plano na nga agbayad. Ita, guraan nakit din akasta. Pasensya mo ni bakit ko, ami. Numaminsan mo dayjay. Di na amo nga klunan ti bidot na. Wen nga rod, naturod pa'y la makiapa kanyak. Ibagam asar dengan nakon, talumaban naknukas jay ti aramiden na kanyak. Pon kapsat, bagbaga ak ni bakit ko. At to yung tigat gatangam akarne, kapsat. Nakabaybayag kamot si kang obet. Sa dino tinapanamaya. Di mo't imbagakin ka gumatangak iti pangrabyanta ita. Asidaglaang matitirsena ni Auntie Esther. Iti ayanda na nawe na tinapanak. Ay nawaw, apay anapan ka pa'y laang ijay. Una, tawan karni ala ko na Auntie Esther. Amom lang arudan akagurgurak ni ami nga anak na. Ay na bakit? Aguli magkangaminan. Tapno di ka mapabainan akarkaro. Kasano ko mga aguli makak, katsyak mo tinaibabain itikas dyan nga inarami dayjay nga ami. Sinitada ka laeng takamalit aramid mo. Kat imbis nga agsakit tinakam mo. Pagadalam kit di ko matipanang sitanakin ka. Tainton sumaruno, bayadam ti pamasahim. Kat, isumater aramidak ina. Ay kat nasaya at ano kasta, bakit? Agbayad ka nga may ni tiplete. Tapno saan da ka asitaan ti padam a pasahero. Na, Kan lumabalin, bakit? Agtalnakan. Isardeng mo ti makiap-apakin ami. Takasano amalipatan dagiti kalugaran tayo ti inaramid mo, no sumanao ka pa'y laang. no aguli maka, awan nga tamat mangag ko. Agsardeng damat nga ta, amang kan-kansyaw ka data. Agsardeng daman kan saan, nasaysaya atin tagulimag, tanalawag nga dabasol mo. Awan laban mo kan ami. Iso pagadalam latanti pa ng sitanakin ka, bakit? Ay, nawaw! At daman makakitkita wano awan, aramidam lata kumati maiparbang. Bayadam ti rumbang abayadam. Takas kunada nga rudan, honesty is the best policy. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.